Yes, reka mfata uno mwanya nongere nshimire mwese mukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates, mboneraho gukomeza kubifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu. Ari nako kandi mboneraho gukomeza kubifuriza ibihe byiza. Ndagira ngo twihuse cyane rero tunyurukire kuri aya makuru guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda itangaje. Ni nyuma yaho benshi bari mu rujijo bibaza aho uyu mugabo Paul Rusesabagina azaburanishirizwa, dore ko benshi mu biganjemo abo mu muryango we bavugaga ko uyu Paul Rusesabagina afite ubwene gihugu bw'Ububiligi ndetse akaba yemerewe gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ko anafite green card. Bakavuga ko ibi bihugu bibiri byafatanya maze ngo bigasaba u Rwanda ko ajya kuburanishirizwa muri ibyo bihugu bidasubirwaho. Rero Leta y'igihugu cy'u Rwanda nayo ntagitinze kuko yamaze gutangaza aho uyu mugabo Paul Rusesabagina azaburanishirizwa, ndetse ikura mu gihirahiro ndetse no mu rujijo. Benshi bari bakomeje kwibaza kino kibazo. Ni muri urwo rwego rero tugiye no kugaruka kuri ano makuru turebera hamwe byinshi bitandukanye. Ese uyu Paul Rusesabagina azaburanishwa ryari? Ese bizanyura mu zihe nzira? Azaburanishirizwa he? Byose ndabigufitiye muri no nkuru yacu. Reba aho hasi handitse subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe no mu yandi makuru usibye ayavuga kuri Rusesabagina. Nkwibutse ko tukugezaho n'andi atandukanye, aho twibanda cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, haba muri politiki, muri showbiz, siporo, ubumenyi, imyidagaduro n'andi menshi utasanga ahandi. Gukomeza kubana natwe rero muri ayo makuru yose biroroshye, no kureba aho hasi handitse subscribe ukakanda gatanu kuri gatanu, kwizera ko uzajya uwa mbere mu kubona inkuru zacu zitandukanye. Nagutindiye, reka ku buryo burambuye turebere hamwe aya makuru Leta y'igihugu cy'u Rwanda itangaje agaruka ku bijyanye n'aho uyu Paul Rusesabagina azaburanishirizwa. U Rwanda rukaba rwashimangiye ko Paul Rusesabagina uheruka gutabwa muri yombi kagomba kuburanishirizwa mu gihugu, kuko ngo ni umunyarwanda ndetse ibyaha akekwaho akaba yarabikoreye abanyarwanda. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ni kuri uyu wa mbere nibwo rwatangaje ko binyuze mu bufatanye n'amahanga Paul Rusesabagina yafashwe, ubu akaba ari mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ni inkuru yakangaranyije abibumbiye mu mitwe igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda, by'umwihariko ababa mu mahanga barimo n'umuryango w'uyu musaza Paul Rusesabagina. Batangiye kuvuga ko Rusesabagina afite ubwene gihugu bw'Ububiligi, bityo ko adakwiriye kuburanira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Umukobwa wa Rusesabagina Anayise Kanimba akaba yarabwiye itangazamakuru ko se yabaga mu buhungiro, akaba umuturage wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ufite green card ndetse akagira n'ubwene gihugu bw'Ububiligi. Uyu mukobwa yakomeje agira ati, twifuza ko ibyo bihugu bibiri byadufasha kugira ngo agaruke mu rugo. Byongeye bakomeje kumvikana mu busabe bw'uko akwiye kuburanishirizwa n'urukiko mpuzamahanga ku byaha byose ngo yaba akekwaho. Ni ubusabe ariko nanone butahawe agaciro habe na busa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Rwanda Dr Vincent Biruta akaba abwiye Reuters dukesha aya makuru ati, Paul Rusesabagina ni umunyarwanda ukekwaho ibyaha yakorewe mu Rwanda bikorerwa abanyarwanda, bityo agomba kuburanishwa n'urukiko rwo mu Rwanda. Nubwo kandi ibyaha Rusesabagina akurikiranyweho yabikoreraga ari mu mahanga, itegeko rihamya neza ko ashobora gukurikiranwa n'inkiko zo mu Rwanda nta kabuza, ndetse ko nubwo afite ubundi bwene gihugu ntibivanaho ko ari umunyarwanda. Nkwibutse ko itegeko nimero 027/2019 ryo kuwa 19 z'ukwezi kwa 9 2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha ni mu ngingo y'154 riteganya ko umunyarwanda wakoreye icyaha cy'ubugome cyangwa se gikomeye ahatari mu ifasi ya Repubulika y'u Rwanda ashobora gukurikiranwa no gucibwa urubanza n'inkiko z'u Rwanda hakurikijwe amategeko y'u Rwanda. Inkiko z'u Rwanda kandi zishobora gukurikirana no kuburanisha umuntu wese, harimo n'umunyamahanga ukurikiranyweho kuba
yarakoreye mu ifasi ya Repubulika y'u Rwanda cyangwa se mu mahanga ibyaha byo mu rwego mpuzamahanga cyangwa se birenga imipaka y'igihugu. Uyu Rusesabagina arakekwaho kurema no kuyobora umutwe n'ihuriro ry'imitwe y'iterabwoba yitwara gisirikare igizwe n'abahezanguni irimo MRCD na PDR ihumure ikorera mu bice bitandukanye ni mu karere ndetse no mu mahanga. Ribu ikavuga ko hari hashize igihe uyu Paul Rusesabagina ashyiriweho impapuro mpuzamahanga zisaba ko afatwa agashyikirizwa ubutabera kugira ngo abazwe ku byaha bikomeye cyane aregwa birimo iterabwoba, gutwika, ubushimusi n'ubwicanyi byose byakorewe abaturage b'inzirakarengane b'Abanyarwanda ni mu duce dutandukanye tw'u Rwanda kandi turimo Nyabimata ni mu karere ka Nyaruguru, byose kandi bikaba byarabaye muri Kamena umwaka wa 2018 ndetse no muri Nyungwe ni mu karere ka Nyamagabe mu Kuboza umwaka wa 2018. Mwibutse ko biteganyijwe ko uyu Rusesabagina akomeza gukorwaho iperereza maze dosiye ye ikanozwa neza mbere yo gushyikirizwa ubushinjacyaha. Itegeko ryerekeye kurwanya iterabwoba ni mu ngingo yaryo ya 12 igaragaza igihe ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo ry'ukekwaho igikorwa cy'iterabwoba rimara, maze igateganya ko umugenzacyaha akora inyandiko mvugo y'ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo ry'ukekwaho igikorwa cy'iterabwoba ko igira agaciro k'iminsi 15, ariko nanone ishobora kongerwa byemejwe n'umushinjacyaha uyobora urwego rwisumbuye. Kongera icyo gihe mwibutse ko bigomba gutangirwa impamvu zigaragaza aho iperereza rigeze n'ikigambiriwe gukorwa muri icyo gihe cy'inyongera gisabwa. Icyakora icyo gihe ntigishobora kurenga iminsi 90 nk'uko bigaragara muri rino tegeko. Icyo nakwibutsa nuko uyu Paul Rusesabagina nyuma yaho benshi mu barwanya leta y'igihugu cy'u Rwanda tudasize n'umuryango we bari bakomeje ubusabe busaba ko ngo yasubizwa mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Ububiligi ngo kubera ko ari umuturage waho akaba ariho ajya kuburanishirizwa. Leta y'igihugu cy'u Rwanda yemeje ko bidasubirwaho uyu Paul Rusesabagina ni umunyarwanda ndetse n'ibyaha byose akurikiranyweho yabikoreye mu gihugu cy'u Rwanda, bityo rero agomba kuburanishwa n'inkiko z'u Rwanda. Nubwo tuvuga rero ku bijyanye n'uyu Paul Rusesabagina ndetse n'uko agomba kuburana, mwibutse ko abaturage bahekuwe n'uyu musaza nta kindi bifuza usibye ko ngo uyu musaza yamanuka epfo mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda muri Nyaruguru ndetse na Nyamagabe, ubundi ngo akaba ari hajya kuburanishirizwa, dore ko aba baturage bagizweho ingaruka n'ibyo bitero binyuranye byagabwaga n'umutwe w'inyeshyamba abereye perezida. Nta kindi bifuza uretse kuza ubundi bakamubaza ibibazo bitandukanye, nk'uko amwe mu makuru twakunze kubagezaho twabasubiriyemo bimwe mu bibazo aba baturage bifuza kubaza uyu musaza Paul Rusesabagina wanabahekuye, abandi akaba yarabasize ari imfubyi n'abapfakazi. Mukomeze mugire ibihe byiza, ariko namwe ubwanyu mudusigire ibitekerezo byanyu, ari nako mukanda like, subscribe. Ni mu kanya gato cyane ngaruka mwemeza nkugezaho n'andi makuru atandukanye.